Any part of my about attention TV so into no bebo within any would be our Hana Fay, their wife in fat, the upper sock, and one idea to drama. Okay, Madame Sipa, some about some Babishray. Midin, the Samudin Mohammed, mere station master. Oh, as I make say, soon Kofodia, so many station, mini station master. Now, you're putting for no, you're saying, can you call on my Jimmy station master, any member friend I want me. Not true. Who say, and can you they hear him pan say, you're quiet, and yet. Since me fan say e ko 8 years ni ye kwani si baby no afede a pansan kura America se no kura ntumi ko omukọ a bo se we ebu top leaf ebu tie sa etu we nka esra ban se nka aban wontumi no ma hwe on mo mayen ena ne eto so biom en economy no oh I had too much say Obakra wa ma basika kra enye 10 cedis a oba ko school di 10 cedis o ma 10 cedis enye yi so enti nka esra aban nka o ma bibia mbra fonfon ya sremo pi ene passenger so afeso amro best omono of the bed omo high too much omo high etitru as I may say edu anajo a soon lay on mo ukrambo ba se obonse ne age wetumu ponu paso ya jinima ina into so nka stress nka apose for so nhwana bibia so ntoso ye esremo why into the one no yeah that yo nana me mama kwa ba ya da mase nso se amadwen ye ho se ma ba ye nchen se ye nkire ya adwen emfa ye man ye ho na te sane amepanyi di kan ye no no kura ni nyame anim ye drivers ye hu amane ye woni ma bebre a sanka aban bia ba anase empanyifo e GPRT fo de omani beto so amaya nka ye pe sometimes ye bet blue afibu no lo fe ye beto petrol ye beto to so sa tam aban pe no ansa na obema driver kwan se onye den onto lo fe so onto so a percentage ese se odi man no ye mfa ma yen me ka se COVID-19 ba ye ye ma kwan se driver ni bia mfa nipa mienu pe e woni seat so na eche na kwanja ba se oma sa yare COVID-19 no adiom nya bia no akwanja ba se ye mo busia bi na nka ye mfa nso masen na so ye drivers ye hu za busia ni bi nipa bebre na so mo ka so ma park be sin ne a mo nya scan fancy sika no ya kwan atwa ye ho ahia nyina wo samankase ano ni nyina anya emwa yen afenso ye san ko Ghana memu aniama ya haye pa judicial service uko police service bobuo uko court bobuo ye hu se atentre ni eni oman ni mu etini obia pe na oye oman na koye nipa kakra bidia omom wo sika no omo na oman no ye omodia esra Ghana ban ani mpanyifu a ebuman na omoka bia ebam se omo hwe saade no mayen afeti sane a me panyi kan ye ya ye mofra se school fees yes eni ho nanso na akwara ne ko school wa man be 20 Ghana on to be ko school no ade ha me say yes free education akwara ne nyina ko school yes am akwan a na akwara na sen store ne tank no ani mattress bibia sen abakfie okwa yes ye ho lo fe esan de akọ abansa e ha adwin nti esra man say bibi wo obeye na aboa ya onhwe no mwae na man so ya ho tonsomra kakra me wo de ka kire Ghana man no me fa samanka say ya na me say ya ha kakra ye wo no driver for nso de anka yenije ne se wa soro a watu ka na wonam kwan papa so eno de me se yenije asema because wonya kwan papa na obeto ani brake band ene oil a wokosesa unni ha obia asada at no mami we steady ya kwan a esterigi ha de ya kwan nya kura kanka ebesra aban se wonhwe na ya kwan no ontimi nya bibi kakra man because we de aja wa ni to driver ni ye be bia driver no ana ejuma yesunya ana yenso aja aban ejuma no a ofa nipa no yenka ho bi yenso ye juma egita ene driving no tanka ebe sere no akwan no enne ya ada ahia because say ame no ka say ofa odo ani kire so nkwan so a mame driver ni be omobo
ntanka ebe sere na aja wonhwe yen na wonye yakwan no man enna ye dadwin kase pa ha e de tia nti samo ba yen so ye pa mo cho se monka ne nko tuwom se yakwan no na ye sere na omonhwe man ti asam no ye da sipa yo attentive for ye da mase se ne no mo show odo de a che no ma beto yan se yanka yen sama ehia emfa nkyere me ameka say e frame keke me ye driver ni a me rani Samankasi to Kofodua ani suhum na times ya driver for e we Samankasi kurum ya in fact no ma bebre ha yen e fa Samankasi kurum ya nkasa ya lolo kwan ani driver for oha no bra ye famfa e station ha wo hwe station akra zisi a wo ba ha wo hwa ahokyere ne ade a ye ho kyere yan ha tere bia bu driver for entokwankwa yakuntokwa achi kura wi ase be yempo de benya passengers yan do mbekọ at the same time so petrol na abanga to so ne ade ha driver for papa enam say ti ama kontifo kran so ebi ma wo ha bokwa kodu kran no load your belodu a do empty bekọ wo de empty ne be sande aba a wo nya mfaso bia wo anhwe kran no kwawo na kwakwa ana se obobo sia ye no ma bebre ha yan driver for ha wo kwan lord kwan nam so a bi se sumu Samankasi kwan wo hwe yen ties yen shock as overs even at all partner bo on driving ase wo kanya bo amunam kakra bi na obo wadapa Samankasi kromian so ba bi ti say insuo bi efe na nyina su yiri a wo hwe wuntumi chese aya homte kan ko kan ma na amanfo passengers akeka kansuom jese nsuo ti ansa na obi atumi afa no ho no akọ ye bro kromian bebre anafesu ya driver fo no so am say ya ayi ya mpefo okrom ya fa se MCO se ECO se wan obi na obo ayen not a single de kro bia ba si e bia platform kro okrom se bia adawfo ye hwese na ma ho kire ne ade kọ obi amu ayen at the same time yen station o hwa lapping cars agi krom ya nyina afa enam se yen station ba ko enyenti obekọ abontin kade Samankasi lapping cars o konsam Samankasi station lapping cars am yen station kuregu akaye krom ya kranka enu saaye ba sam ye bro okrom ya nti ye stress aban no so tie ne ye kan omanpanyin Akufo-Addo ene ne nkrofo montwe no hwe Samankasi tukurum ya na so kan wo strong hope pa MP before ene Samankasi kurum sesi ye nyina ya wo ngachidi esemi ameka sakrokom da ade che no pam hwe bi ire nim kura na me ma hyem chop mo me na mi driver ni manya adwuma bi ase driving nti ye sere na mo atoan wa ha mommodia no mo kwa mo omanpanyin Akufo-Addo asonti se Samankasi driver fu no kurum ani nyina ye bre ye nyam puntu bia wo hwa ha yeso so msisi wo hwa ntokwaw ani court nsam ne ade wo Samankasi kuromi ha we to be chest store the mo nipa ba ku nipa be mienu me sector store be se miensa no kwabra ne ton ade wo fam wo me hwa en wo kuromi ha ne ebre ne ametumi aka no Efraim Mohammed kasafi Samankasi me amete me phone dealer at the same time no shop kasia ya repair phones wo na we animal kitwa problems dey be high pa ha ni nyina ni say ya loro kwan ajuriga ankasa say atete apansam so adwanso enkoye in fact ya haya yati ya bre sabi de be di kra de be che obe kwa adwuma obetena se sa da sole na okofie ya be stress aba no hwe ye loro kwan no hwe man na mas camera system nim na so ya hu nto yen ya sa ya hu kire pa ya be galam se duma ya omo say yensuo no so amanyere no don't me stop home yes I yensuo say we pensu a ode be si ne makrapo enye ye na nkanka de obenom nte amanyere no omia neni non stop sa galam se duma no pipe kra na ebe bia ma okobie pipe a etise milo Oma na anum amfa edro nguma mananda untime fancy na mampo na nkawanum taban ho hwe no stop ultimate stop dia ande mabona baso pa yi ndamase tie ni se edwom ha ya wei
ni aye hu ni se sa wuni sika obedi apata dia na hu ni ba bite kwan yu hanu ma ye ti kura ye si ye bepamo ye afiri kwan ya no ne yankote na fie ye ne ye ma ne ye busua ye ndi dan ye ne ye ma ne ye busua ye ndi dan ene council for na ba ha last week nso amu ba ha so mu bepamo ye afiri kwan ya no hanu mo ama yakọ ye ne ye ma ne ye busua ye ndi dan sa ne ye pese ye busa aban ne council for abano ye nyina ne ye tu ye o ye tu ma ekufu ado se de be ya ho beto yen enso ye ni ahoto kakra ye to wa ye ni ye ma mi se me ye single parent mi kita nkwala mi ensa we ye na me ton na me de hwe me ma se si omo so mo be pam ye free ha no ye pese ye bisa aban ni council for say ye ndi den na ye ndi ye ni ye ma ye nkotena fie ni ye mu anana sa ni ye pese omo emuaye on pese omo de ma ye no mo fa ma ye ni ye nti na ye ble bra ye frem na ma ba ko pe ebi ni jomu ha no size me pow chop ene ye ni ma ye to ni nyina bo aye den before say pampers kra ni ye to ni be 7 cedis ye pagya lol fempo ye se ntoto so ahin bia ye pagya ye 10 cedis e ma ni be jomu omo bre ko bi nketin ye yi 2 cedis ma wa ya wa hwe ye kra unu ma mo men bayira kitikiti bi 150 200 ya bro nana ya bre ya paucho ne ma ne ba tete so ma ye lor fe kakra bi e de ato so ho semsem bebre edwom aye bre papa ye sremu ala nana do ye bodin da bia me kra so nana me pe wasem me pe I love you nana me sraw I love you too nana ye pacho titi bibia so ma ye na bibia no okay na dwadifo me nkwa me kra man kwa me kra 10 Emma 5, Emma 5. Mini kuo, nana, mesrao. Na se no ye bre. Abata ye bre se mi kuo. Mi kra mo fran wo twe nana no kwa 22. Ye bre. Nti e paneche o man ko fon kakra ma yen. Na abata nso ye se kokoko hye kra. Ezi sika ni ho. E kokoko hye ko sika ni ho. Ye nso ye ni kokoko se be den. Ye ma ye na no so be de be hwe won. Ye sa na ado se paneche o. Ombue kwa ma ye ne ye ma yen. Na bibia mofon bako na yensu tu fe hwe ye ma no ye pa ne chew ye fra me amacho amachi dede o me dia avonyo Kate pa cho si se brobo aye di o ye ntimi to omunti su ma ye kra omunti su nti ye bre ye pa cho hwe ma ye kakra wai e pa cho ye fra me patient se se de wiase na aye diamaye se se free anu ye kwa from place akoto ade a first ye roll for 50 Ghana se se 1 million ye se free education ye huso na na ye huso na ya breno and to sister anyina ni word but ten o de si no o sister na ye bre ye timi hwe ye mbakra wo school se se free education se se ngoda school no ye bubu tot and to ntwa so na ya bre no amenya akoanie me wo atamanka si dwemu ohawa ye face no ene say system sikanim ye kan akuafo a omo ye obi omo kura oman omo di koko e di ko station one ma sikani ho no obekọ afuom a wode ne brode ne banche ebeba nso no ye ntoni yie yanso a ye kokwan so kofa niema ede ba no obekọ na niema no ne bua ye den wo kokan ye se nana lole fe no watum eni ti no no so no de ba sane enka first no ye tono no ye ntone sa se tan service wo ko ufie kura na wo twia ebro 3 cedis nana ye de ye ni to wo so na baabi a adu yi de ye ka no kura se wa ma ye nsati fom wedi ye hwamo awo oman Ghana mu ye nkoti a wo se ye ba betwa school fees enye sa na wo ne ye kan ye enhihye ya wo ne ye nhihye wo oman Ghana mu nu na ntisa nana se tisa de a nana sisa wadwen na hu se ensati nyina enya pe esan se ye wo mu ebetimi atwia omo ntimi ntwia no ena yenya abotoyam ene adwenpa editu aba no edi mawo enti se nana ye sei baabi a abrabo no ekọ no wan kasa amfa amayan a
yanya na yɛde kokromoti no ɛde frowo yɛde kokromoti no ɛbɛyiwu aba fam ne yɛde wɔ biom asamanka si dwomu a yenya ne ntiye yempanimfo betrotro yedin sɛ ɔmo bɛboa adwadifo ma ɛbɛpem nne sɛ sika ne sɛ fa wiem sɛ fa nsu ase sɛ fa asasi tokrom yehu ye entina na yesrawo sɛ ma yempanimfo na so nti sɛ din na ɔmo bɛtro ye no ɛmfa so bɛn ɛna efiri mu bae ma no atɔ yɛfrɛ me Rose Agyaben me ka sɛ fi asamanka si dwom na se ne ekoso e oman Ghana no se wiase na ye den sister ye ton ade kura ye nto ya tutu bibia so ene ahaya ekede ayekwa ayetua 9 cities se o ma jump akọ 11 cities se Ghana ye hu ne enye musimi enye gold se adwuma no ebi ni emma ye mabeye emmamu aya abasu ye beye omo de omo ko bra tache ne edi nso a na makoto ya ato o machine no se adwuma ben pa na wo Ghana ha mo pese mamu aye se koku akuafo nso koku aye dra ye di bejo first nka koku wote na eguapa so crowd nsanu mu ano akọ ne aba obosia wo ya na de kono akọ gisika se sika no kra bi ni hompo fi se me ma me wo mi na manyi abedu sei minti sa mani se we me bida so okwabrane hata ne koku na wo wasoa abechi asamanka si kro mi nyina wanyi obi anto 2 cedi na kura no de beto ko bi sa ko bi no de koye de aduane enti ye bre o man Ghana wate empanyifo na mudi ye no mu no mu ye di ehwabo bo sha mudi hye nyina bi enu apam ye bre na mu ntwa mani be hye ye bre ene kokko kura ye sika mpo ntua ka adan sika na wan light bay yentumi ntua light bay adan mo se suku nyina e basa ene suku first nka ba ko suku 3 months no abafie ene 1 month na kola na abetena fie obetena fie 3 months asa no san ko suku na adan tot ne ebu adan na mo pese ye oman mu ye se mo pese ye kunku nipa na se ye mfa nipa nkoji sikaduro ye se mamu a na di adwuma na mo se omonye adwuma bi ani oman mu enti ni emeso ahia me a me so me kan no